Я наследник родного простора, чем горжусь и богат на века. Здесь мой дом, коновязь моя, горы, аргамаки мои, облака. Народный поэт Бурятии Цидын Галсанович Галсанов писал: «Родной мелодии чудесней, светлее нету ничего. Лучше песни не найти, что рождена в краю родном». Ведь действительно, именно родная земля, родина предков, заряжает неутомимой энергией творцов, будь он художником, музыкантом или поэтом. Они начинают создавать самые поэтические, самые могущественные и самые живые произведения искусства. Наша республика богата такими талантами. Свыше 10 лет радует нас красивыми душевными мелодиями песни талантливого композитора Веры Шабасоевой. А какие замечательные поэтические строки рождаются из-под ее пера. Мини репертуар сомни орымни бышаң таве гарындум болуду вежвена. Ихыш бэхата бол хазар мой мартан жвэхаве захил тонут олым бы тикете муно ушу номуцо нин артугаеваге арвачулугу тушу бэжвена тырымне хызе дум бол хыйым быгыжы юнгат вдохновение те болходо тимы юнгеттек бална гетхал епте тихдэлтер до юмбышки анып санам дэлжи хилхэтэнтер номудын барятлато ет оншатл оншы жихылхажалым нерле нүдөрө оншыл ет оншыжахат хо ины дум шулук дум болхо беженеге санар тигел должул вахадышне санам оры хужым кихэ. 31 декабря, в канун праздника, в селе Булак Кижингинского района в семье Сергея Будаевича и Галины Санжиевны Шабасоевых появилась на свет дочь Вера. А в марте 1978 года отец перевез семью к себе на родину, в село Далахай Тункинского района. С тех пор жизнь Веры похожа на долгую и счастливую дорогу. Меня горба хартеве хадамне тункын авашат, тункын нютакта бавы мне манда авашат, тигетенде ихы болам байнабы. Хорголия тенде дургет ерин дурбун онда арваны дихе хоргол класс дургетле багына анахан кайша ижабым не манда дурбун ухиудып тикетте беге ихе гшнимбы торымне кормун дунерте Надя, Люба, Александр гет Вера, Надя, Люба гет баварне иха тема горван нырыте басхате вехаханда бышкылдык вега тихетен оны трётутты болхатам дукумне уе табын жыл болжубайна хорголда хоржубайхата хо дурбун атлетикшир жабымне мания ундыргын иха бырхыр кумужулыгын ажылда хоргахын кырты газахи ажыл хуюмында хоргахын байнылда тигедел хорголдаш хорукте хенар бырхы хунзонте хенар хунды тегор корылдыхы багына ана кайшы мени абымне душым болгоха аным байганамайы тезиндер харка радиогор шагыныхы телевизорер шагына хебиш хоты хандык байга эжимне хада бакшы болгоха ханхы байга юнды бхедоро юрин ажылшыте гирте том болыхын адумал харахын ижинге уптежве хата хорынгогор ижиге харылсажы образование тим авауи тигет лохивуде хобултейин дейдин хоргол дургы хыгыжы ходы бакшы мыргыжылте гор хойер бите дубасхте хойла бархвак бакшы мыргыжылте бите дубасх морот хылне бакшы бинин бурят хылне бакшы балхо гырбултенут урихубтенут ажылтенут тигедла дурбун ухиуде дурбун текшер мане жавымне ныйымне дошулунге хватлар хумужуле. Вера с теплотой рассказывает о своих родителях, которые, несмотря на все тяготы тех советских времен, дали своим детям любовь, заботу и счастливое детство. Мане жахында жимне укур хахвахим. Мане тункунекре укур хахвага тигедла ихы
Хэн бирхэ доерну дэгэд Москва, Волгоград юмэр яваад ирэхэн илгээхэн манай колхозымны зихэдэ колхоз яваад ирэхэдэ хэдийсэ явагшамда 2-3 недель яхал явж ирэх шингэлда поездо 5 өдөр поездор хөргөө 5 өдөр заяханин амарханин бахал нэгэ 5-10 өдөр хар улуутай явж ирэх шингэлда гэж ханны тэгээд наадын хайнуудын аваад ирэгшэн игээ олон наадын хайсан намд баян им жахан им баян асаргшэн 5-тай 6-тай хөвөдтэй ямар гоё байгаа тэгээд л баян асраад үхрэ хахаа явшхада манай ингаа тэр ихээр тэр соседодтой шлэтэй волкэн төлө тэр юугэ пешин дээрээ орхиод явших байгшхан тэгээд л хомцоогоо хаагаад л 5-тай 6-тай хөвд газаша гүлж гаркын хомцоо хаагаад л тийм урданда юу байгаа хэмдэ өшүүдийн хуу хаагаад л ашилтаа явших тэгээд л хаагаад л хоёулаа дүү басхан тий нааж дүү басхан тий жил дүү намаа 2 жил дүү разница тэгээд л юу хөх юмш наадаж садаад л дэше харахад нэ тэр баян нэ байж байгаа тэр баяна абыг өлдөөд л авахын ганцаараа хөрнөгөв тэрэндэ тэгээд хэмнэ бишний орон дээр гарах гэнэ оронч төмөр орнууд байгшан тэр төмөр орон дээр гიშхэд наадия дэшин өргөөд тэр баяна аваш ядахар вестрэн бини нохон носкито тэр нохон носкимний халдраад л биш унахата наадимний орон дээр пол дээр ямар хатахан тэгээд тарсия со татат шухан гарах юм л да 2 шүдөө урдасяа хуухад тач тэгээд намна ирээд л Турган скоро вызывала, скоро иред лавашатла, зашили, оётла, шудынин муно занда, тирл хоёр томшик шудыты тигедла. Тимо хонирхтай ушар ваймалда папне югер комбайнда шашылхан трактор юмызе трактор векшахан. Харбага наанамне ажылда хоргохада тэр үбгэс савшга улооне юуне манан байхад 5 частдаг лоор бодохоор лошигтэй өвөө савшигтэй гэдэл баабайга дахаад л хажуураа өргөлөөд л ошоод л 4 өшвөд савшихаш тэгээд л нарны гараа өгөөд трэнэ тээж асарах яваатай гэдэл тэхэш нэгэмнэ гიშгэх бид бааватиа сутаа тэхэвдэ гэртээ асраа трэнэ буулгахаш зун эмготш инги биш манай түнхэдэмнэ шимэтэ их ногомнэ удаан хатдаг тэгдэ трэнэ хэлэхэш 2-3 дахи хэлэхэш гэтэ асраа трэнэ буулга тараагаад хэлэхэш бүхий газа гарж ирэ болж досоорж ихнэр болж бүхий тэр ажалда хургахан байна уу дам ижавомнэ мөнө юу хөлхөвш бүхий нэгэртхи юм байх уу гэдэл гэтэ нөхөртөө хусукта ижаванга захан юмэр лаху хэжвэнэпти. В 2017 году Вера Шабасоева организовала концерт, где прозвучали песни, посвященные светлой памяти мамы Галины Санжирны. Поддержали ее в этом друзья, известные артисты бурятской эстрады, а также солисты оперного театра. Тихдел хойер мянга арвын муно унгырханды арвын долоңонды декабрин найманды ижин дурнай кырылсогахан ижиде зарёлахан концерт нады унгургове юнды быхыды ижимни ихы концерто хыгыжы уданы хыгыжы ихыр койхыдың нәне унгургове ижимни уру хойры жыл болхын набарахар ноябрин хорында муно хойр жыл болхы тиетлі ені концерто ижиде зарёлаве Ежимени намдал хылгышын этиге же ябарел нухетол алтын дилхэн илегіңі дулахын алығым соғы бағы тақылы байқал. Түнкені заяуыны жүргі жылбыны досымыны төжіміні намген турелыны әңгіріңі бәні намығы.
После окончания Далахайской средней школы Вера поступила в Бурятский республиканский педагогический колледж. Студенческие годы прошли незаметно. Вера Сергеевна вернулась на малую родину. И, будучи уже педагогом Далахайской школы, активно участвовала в смотрах художественной самодеятельности села и района. Хойр мянга тавың онды хаттың гыхың номинацияды, батыр дәнгенігін конкурсың хаттың номинацияды. Хабатат, турушин хори изылжы гран-при изылет, улаң уды хотыды ержі түнкіні хабатан байнып. Тигеділ тезің менегі жы бейдінде әліғотылы, Сырыншы Жимаевте танылса жы, ині мұны бұлтыры дуны қарағайғар ебі жайны бішкілікті алду болы қоғай. Вера Сергеевна улан удин бакшыныры колледж дургет, турун ютукта бурят хылыне бакшар ажалыхая ерехен намтырты. Долон жылы хугасасо турул хургулыда ажалыжы байхыда Вера Сергеевна амжылтыды түйілдік байға. Хурукшыдың районынго олимпиаднутты, конкурснутты, ирхим хорынуды ezildik хен. Вера ушо хургулыда хуржы ябахыда бурят донудая дуулықы, хатырха дурате байхан. Илдік районынго концерт нутты, нютағайынға сценедер хабадыха дурате хен. Восхождение на бурятскую эстраду талантливой певицы, поэта, композитора начинается с 2005 года. Тиетлі түрі қойыр мәңгі табың онды ереді, олаң ұты қотыды. Сырыншы Жнимаевты танылзадлы, доғу жымбышыны бұғыдымне, ехі ұрықшажы, хыжынген әміғай қаймдат Сырыншы Жнимаевны тұрушын тұрыны автор. Олын донудеші автор мүдежі хүнзоны мүткі донуды автор болныгеші тегіде намайы продюсері болжы, эстрадың қарғайды арулығын хүнгеші тегідел би ехі долғы дұртып доғы ұжым захионы бұғыдымне долғы бе дымжықы бе ғыжықылғыдың ехі намды тару дұртайғар долыжы концертнады ғыжықылыпте. Сырыншы Жнимаевте бүкін бурят хорно хо ирелжі, нөтік бүкінді бағы ехі күнгі көрлі. Арывынш күн хо концерт юмы тайвежі, күн заны шықын қожыл олжы, нөтін байырл олжы. Явад ертігі ғапты тегіде. Харгайда юхыр жапхайм шкорылды же, бүхі юмые хани хармайға қорылды же, япқаш бағын ағаны хия студент япқада, айотын япқада, ямыр күнудер, нүкісі же явағы шептігіт, юнды бүхеді. Алыш нүті қошқыды, намды хо танил ноды вайха, хо сұқта орын нүкідні вайха, хо күрте орыл же сақалын сайғар, оқты же ханолға қатыдан ханолға. Тегеді ши намаға вері олың нүкітте вені же, адны групп не ғочыне, адны класс не ғоч олың байныгы же. Тегеділі. Сырынша Жнимаев қада мені үйжін талар нақсы талым не болны баға турылхи болны кеші. Тегеділі хайыл мүткі болып де, турылып тегіші. Тегеділі зармызон банды қарқатал ұбы хамығын шынге қотта хандық байға тегед күнзон мүділ жетпет турылхи деп тегіші. Хоним байға тегіш мүді жайғады. Сырыншы Жнимаевы нүкідейін шиолын байға сұқта хорын институты орам баға бақшы мұрық жылты қаймда филолог болны Сырыншы Жнимаевны 5 евро филолог тегедлі хорылдық юмымны олын байдық. Бенен шия нүкідорын одын нүкін шынге вайпқа Сырыншы Жнимаев мені нүкідор баға нүкід шынге болатылы. Мені нүкід шынет, нүкід таны нүкід, мені нүкід гедлі яп жайға. Қосыпта мұны ши қаны ши епқада қотылы гедлі орылсы жағарылсы жыбайды өпте. За последние годы Вера Шабасоева сочинила много песен, которые исполняют народные заслуженные артисты нашей республики. Она успешно сотрудничает с известными поэтами-композиторами в Саха-Якутии и Калмыкии. Активно гастролирует в Забайкальском крае, Иркутской области и во многих других регионах. Хойр мәңгі арвың онды авторский концерт көхіде орынғы бағалы ном қарғам бәлі нотты номуды донуденға ондош автор ноты орынгош донуды ном қарғам бәлі. Мені донуды емне мана буряты мүдежі душыт Луды Бачиров, оперин душыт Доржы Шагдуров,
Байғал ансамблин душат бағамы дейж, мане түнкінімне душат Туяна Холбоева, Сыды Банчикова, гыкшыт доим долағым бәйні. Тимахе залуши, былик таланте залушылды донуда, угыныве тыдыши ержі хаватам бәйні. Ее труды высоко оценивает Министерство культуры, за значительный вклад в развитие которой она и награждена неоднократно почетными грамотами. Помимо всех этих работ, Вера Шабасоева не забывает и о своем родном крае, принимает активное участие в жизни землячеств Тунки и Кижинги, является организатором различных мероприятий, в том числе и благотворительных концертов, и радеет о процветании своей малой родины, за развитие самобытной культуры района, и она давно стала гордостью для своих земляков. Вера Сергеевна Шабасоева тухай хорхы болоға имылда би веры бағынағынған мұтқыве биден түрлі болдығып де. Оның дәрі би ехі веры ехі зүрхті, ехі зорикті хуңғы жандығы бе. Юнды бұйхыды бақшың мұрғы жылты, бурят хылны бақшы хуң бай жывы тұра хуғжымай ғұрғулыды ғұрауы тұрсақты байға теге душын болқым ғыд. Ямыршы, олың хуну должы мыңлы оғдыңға нүхіде донды хунуде ше ғұрғулынға орды долдығы байға должы ябдық қамда. Харин олың бұхы бурят нютағанға донды дұрты хунудеи байрылылжы япқымне. Темі тәзімдерхе, яқты мұрғы жылтың артист душын болқым негіжі шармайғадылы әні қарғы шылыжы қарғым байныге шапды. Тегет нютағанға нақсы талара нютағанға хуғым Сирен Шайжанмаевты олзыжы теден қойула яғылы Мұнош еволтыро мені тұхалқыды дыпхитегер художивайдық, продюсерский центр «Ветер Востока» ғыжым хиткетінді. Анса художи доныды захиоғыт должывайқы бұшы ұшо залу етіне шыны душыдые хұрғыжы хуму жылжы сашым ұшо ехі тезім дәрі ғарғажы байдығып тегіжі хылдық, хордық шебі шебаға оры ажыл ябол живайқы ең қарағым бе. Тегет абрезен тухань хылхыды ехыл зарикте хунгыш хылневи тегет ушо ехы ажалшыл хада тима нега болтунды муном идежи болол да яхала хуну донуттын ехылы турте ора хылдык бышыдык хызе концерт тағылалты хыхы ерхыптык жохоржывайдык урежывайдык тірне гадны ушо удышыны удыян эрнады хутыл вырылдык. Тихде яғлал хуне орды байқыда яғла хуне нюдынды дулаң бүлікте тиму мана нютығы басқы мне түріл басқын ғыжы бейіқі омғырқыжы байдық ве. Ушо ямыр талған веры мүдіні бұғыды нөбілігін талған қылығы шапқарин хун заңгара яғла хунгың Але инатыры юмы хылхыдышне ходы угы арсы живэккы бэзы тоғылые хые орықша гэдлы явды күндім. Юнды выхыды бидин сукта веріте ұшо түнкінен ютыға архиде саяны ғыжы ұблылы гышым болды көпте. Тихде үлдіп янзен ұлы хырғуды ехіхде тиражылары вері ходы зэ хые барие тоғылғы хырыкте, хыхы хырыкте гэдлы ябды кылдып янзен түсілнуды, проектнуды хыды көпте тынды ғансыл душын шибышы мың қарен яғызаншылай талар юмы хоры жу хыгу, тоғылым жы хыгу, бышы хыгу, юндып құды бұрят хылты хын қайым бы. Юмы захио хыгуда қодыл сұқта ехыл амжылтайғар ажылды көпте. Хуби заян тұқы хылхы болуға Веры нағынен ұқыр доржығы жынырты, еруның әміғі өйді қойыр басығыты, ехі басқынен рейтігі жынырты мұны аютын боланғы, жа басқынен жа вая дақадылы мана ереді одыңғы жынырылды көпте ачырмағы жынырты, ачырма долдық, қатырдық, модельн агентствода явдық. Яғылы баға юңғы қиымбы. Олын зоны орды бұйы қарыл жашаттық, хум тейжі ауыне ғырғайымды. Тегет кіртім ошқыдыш не ходы халон сайғар. Ансақ мың халон сайғар бұшы, мың ажылараш или
тургор ябут зор ород гархы хыдышни шредере хуам тейде был тхылдып янзын огоро дейде бурят заншалты дейгеш ебылде дукты живеха тигет решень битимы амшыкта иде был дыш от дукадла хота гэхат ви алин теге суло олжу тиже иде был даже гре захёжа байдык гже юнды выходы гыртеш ебаганыга бага бурят його заншалта майктайгар хойо оро карара бутейхин решение там зорок ему ихону деюлгод нега кыртың архадашни инде нега онсы бөлікте нега онсы элехи байтык жемедик тихер гырберия захёжа байтыкылды. Сейчас же Вера Сергеевна живет в поселке Сотниково по улице Свирельной. Вот не случайно, такая яркая поэтесса, такой талантливый композитор-мелодист живет на такой музыкальной улице. Двери уютного дома Веры Шабасоевой всегда открыты для гостей, и в этом видна ее гостеприимность, общительность, душевная простота и открытость. Ей чужды такие понятия, как высокомерие и заносчивость. Помогают ей во всех ее начинаниях супруг Даржо и дочери Рита и Ачерма. Любовь, поддержка ее семьи для нее самое главное. Муно болхота арват жылсы бахалла шыны шулугу чолым болоду вейна шыны тону чолот молым болоду вейна диск муно диск бушим аптаху флешка дер хунот машин со шаган хавалотена тимы хел тону тасо улжы ном гарга хагыш ханнан бейна тримне бахаху мунгуты химда баха мунгуны талар ятылдынып Мин бэха биш бахал нухуртего гыр юм барнып те гыр хата бахал ажылгышы ихы бахата сохин апостраивать гэт орторкал епти тиму уриху гутто баха толха ихы басхан аютын баха имшин болха анып стоматолог болха мне же баха студентка хоят их курсын аютын болот явына Бага басхамне таватты, нухурне яронын үлдіргіні тұғы, тегетіл намайға қана жеп қадым дымжы жүвейді күні, адуны талар жеп ағал намайға қотыл қажудымне дымжылсыдық. Вера Шабасоева, безусловно, является гордостью для своих земляков, которые всегда рады приветствовать ее на малой родине. Ведь приезжая в степную раздольную Кижингу, Вера Шабасоева заряжается энергией Тонта, где она родилась. И мысленно уносится в горную Тунку, воспевая свой отчий край. Вера Шабасоева. Она сегодня парит на эстраде любимой Бурятии и создает такие чудные, такие светлые песни.